runar na po Bangladesh bakerteng akram ula Khlad no na margajimen saujer hadien ba ula syakem bat syakbom syaktit hai paidbah hakshnong kaitha kona ha kaput ka Southwest Khasi Hills district. Ki pulit ki ong ba akram ude nakashnong Sherpur jena ghati Bangladesh ula Khlad no hadien balawan poi ha konjoy PHC ha kajan mi jong khatwe trik nailar. Hadien ya kamet jong u la penkit no sha civil hospital maukarwan banle ya badan kam. Uni akram ude na pedeng kekenhun jong kuba pra haduk ndaingot kiri runar kebakiang atyar na po Bangladesh lawan rong syakashnong rong dongai haga kendai trik nailar pathombor persang banshim ya kajing jong uwe utraishnong ubakerteng ubal serang marak ubalangat hakajimen sao. Sangot ki weipat ki runar ke badan keti hakana kam thombor klasak kem no. Kini kidei ke belatip kerteng kum umefus Rahman Laipusan na Kumila district, Jangir Along Arpusan na Sada Jamalpur district, Merupur Rahman Laipua na Jamalpur district, Usaim Hussein Laipo na Narayanganj district, bat Hussein ublasak keno nongsela bahakmat ubade na Sonamganj district ke Bangladesh. Kibor pulit haringkat ki sipai BSF kila yoban kem shwa ya sangut na kini ki runar haka kendai trik nailar nakashnong konjoy bat hadin kila yoban kem no saya weipan na gila gora naka ni kekenhun runar ki pulit kila yo ruban kurup no ya ka pistol ka waj walkie talkie mobile phone pisa Bangladesh bat kiwei ki pulit kila register da ka suo motor case bat ka jingto okit kadang ya syakman ban pentikna ya kada ko palam syak ni ka jingyap jong akram.